twongeye kubaha ikaze abakunzi bacu kandi twizere ko mumeze neza mwese aho muherereye hose. Uyu ni umwanya makuru n'amakuru mwategure kandi mugiye kugezwaho nakunda amakuru yacu mbere ko tuyarambura ndore ingingo z'ingenzi tugarukaho mu kanya. Sud Kivu ihuriro ry'ingabo zigwana ku ruhande rwa leta ryasatirije ibitero i Bukavu. Turaza kandi kubwira ko Joseph Kabila yohereje intumwa ze muri leta zunze ubumwe za Amerika. Mu yandi tuzakubwira nuko abahagarariye leta y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo bahuriye i Washington DC. Bajanywe n'iki i Washington DC? Izi ntumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika Demokarasi ya Kongo ni mu kanya gato ndaje nyarambure. Ikaze n'amakuru mwategure kandi mugiye kugezwaho nakunda, ariko mbere ko tuyarambura twakubwira ko byoroshye kuba wakanda subscribe, share, like, comment kugira ngo ibiganiro bikomeze bigere kuri benshi. Ikaze. Reka amakuru yacu tuyahere mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara Kivu y'Amajepfo. Ihuriro ry'ingabo zigwana ku ruhande rwa leta ryasatirije ibitero i Bukavu. Ihuriro ry'ingabo zigwana ku ruhande rwa leta Kinshasa ryongeye kugaba ibitero bikomeye mu duce tugenzurwa n'inyeshyamba za FCM Ventura muri territoire ya Kabare, ari nayo iherereyemo ikibuga cy'indege cya Bukavu mu ntara Kivu y'Amajepfo. Ibi ni ibitero byagabwe mu duce tubiri dutandukanye ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo n'iposho ku minsi 14 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025, aho ibitero bya FARDC, FDLR na Wazalendo zagabwe ahitwa Kamole na Kagati. Utu duce twagabwemo ibitero, amakuru agaragaza ko duherereye hafi na Katana nayo imaze iminsi iberamo imigwano hagati y'impande zombi zihanganye, ni mu birometero 10 uvuye ku kibuga cy'indege cya Bukavu. Mu cyumweru gishize ndetse n'icyo hirya yaco iyi Katana yagabwemo ibitero, ariko zose uyu mutwe wa M23 ubarizwa mu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo AFC ukabisubiza inyuma. Ku munsi w'ejo abagwanyi bo ku ruhande rwa leta bahinduye icyerekezo maze bagaba ibitero muri turiya duce turi ku nkengero zayo, birangira nanone uruhande rwagabye ibitero ngo rusubijwe inyuma. Aya makuru akomeza avuga ko iyo migwano yabereye i Kamole na Kagabi yamaze umwanya munini, ahumvikanye guturika kw'intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje, maze bituma abaturage bava mu zabo bahungira mu bice bitekanye. Icyakora amakuru aturuka yo muri iki gitondo cyo ku minsi 15 ukwezi kwa gatandatu avuga ko guturuka ku mugoroba w'ejo kuwa gatandatu umutekano wongeye kugaruka muri utwo duce ndetse no mu nkengero zatwo. Tuve gato muri Kongo tuje i Washington DC, aho ni muri leta zunze ubumwe za Amerika. Intumwa z'u Rwanda n'iza RDC mu biganiro za mbere imbona nkubone hagati yazo. Intumwa za RDC n'iz'u Rwanda zari ziteganyijwe i Washington DC muri iki cyumweru mu biganiro ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Biravuga ko zamaze kuhagera kandi ko zatangiye akazi. Batangiye ibiganiro byabo imbona nkubone bwa mbere abanyamerika binjira muri iki kibazo, intego yabo kugera ku masezerano agomba gushikirizwa abaministre b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu zombi. Tatariki yashizweho yo gushira umukono ku masezerano, nubwo abanyamerika bizeye ko azasinwa mbere y'ukwezi kwa karindwi, kuko iyi nkuru dukesha radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI ivuga. Iyi nkuru iravuga ko takuganira binyuze ku bahuza b'abanyamerika cyangwa se mu butumwa bwa WhatsApp mu minsi 2 cyangwa 3 ishize, aho impuguke z'abanyekongo n'iz'abanyarwanda ziri kuganira imbona nkubone hagati yazo i Washington DC. Ikiri ku meza mu mushinga w'amasezerano bavuze mu ntangiriro z'iriyinga mu mushinga wa kabiri wateguwe n'abafatanyabikorwa b'abanyamerika bakurikije ibitekerezo za mbere zaturutse ku mpande zombi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungire yagize icyo avuga ku munsi w'ejo kuri ibiganiro abinyujije kuri X. Yagize ati: kwikubitiro leta zunze za Amerika zatekerezaga kugera ku masezerano hagati y'ukwezi kwa gatandatu, ariko iyo yari intego ya mbere yagombye guhuzwa n'ukuri kw'imishyikirano. Biteganyijwe ko abayobozi ba diplomasi y'u Rwanda na Kongo bazongera guhurira i Washington DC igihe amasezerano yibanze azaba amaze kumvikanwaho hagati y'impuguke mbere y'inama zizahuza abaperezida b'u Rwanda n'uwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Trump. Ta minsi ihamye gukurikiza muri iki gihe, ariko abanyamerika barashaka ko bigenda vuba cyane, aho bizera ko bazabigeraho mu kwa karindwi, kuko amakuru ava muri Amerika agera kuri RFI akomeza abivuga. Mu yandi makuru ko Kabila yohereje intumwa kwa Trump igiye kumubwira gahunda ye nyuma yuko ageze mu mujyi wa Goma. Joseph Kabila Kabanga wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yohereje i Washington DC muri leta zunze ubumwe za Amerika intumwa yo gusobanurira ubutegetsi bw'iki gihugu gahunda afite. Kikaya Bine Karudi usanzwe ari umuntu wa hafi ya Kabila akanaba umujyanama we, amaze iminsi itari mike ari muri Amerika, aho yageze avuye mu
mujyi wa Goma. I Washington aho ari kandi hamaze iminsi habera ibiganiro bihuza u Rwanda na RDC mbere yuko ibihugu byombi bisinyana amasezerano y'amahoro mu kwezi gutaha. Kabila uri i Goma aho yageze avuye mu buhungiro, Kinshasa imushinja kuba akorana n'u Rwanda ndetse n'umutwe wa M23 uri mu ntambara na Kongo. Uruzinduko rw'intumwa ye muri Amerika rwahuriranye n'ubwo umunyapolitike Moise Katumbi Chapwe utavuga n'umutegetsi bwa Kongo nawe aheruka kugirira muri iki gihugu. N'uruzinduko rwasize yakiriwe na ministeri yacu y'ububanyi n'amahanga. Kikaya mu kiganiro yahaye Jeune Afrique yavuze ko mu bimugenza harimo guhura n'abagenzi be imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze za Amerika, abagize inama y'umutekano ya kiriya gihugu ndetse n'abandi bantu batandukanye batekereza ku bibazo bya Kongo birimo imiryango nka Human Rights Watch. Yavuze ko agomba gusobanurira inyungu yo kugaruka muri politiki kwa Kabila, arengera inyungu umuryango wa politiki wa Kabila, anafasha abantu gusobanukirwa ukuri kwikiza igihugu kiri kunyuramo bitewe n'ubutegetsi buriho. Kikaya kandi yavuze ko ubutumwa nyamukuru yashiriye abanyamerika bukubiye mu ijambo Joseph Kabila yagejeje ku banyekongo mbere yo gutahuka. Uyu mugabo kandi avuga ko muzo yashiriye abafata ibyemezo muri Amerika harimo umushinga w'amahoro wifujwe na Kabila ugamije gushira iherezo ku gitugu. Ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatanu nibwo Joseph Kabila wabaga mu buhungiro kuva muri 2023 yatahutse muri RDC ahita yerekeza mu mujyi wa Goma ubu ugenzurwa na M23. Mu ijambo yavuze mbere yo gutahuka yagaragaje ko agenzwa no gutanga umusanzu we mu gushira iherezo ku butegetsi bw'igitugu bwa Perezida Felix Tshisekedi. Intumwa ye muri Amerika yahamirije Jeune Afrique ko intego za Perezida Kabila ntizinyuranyije n'izinyeshamba za M23, bose bafite intego yo gushira iherezo ku butegetsi bw'igitugu bwa Tshisekedi. Kuva Joseph Kabila yatangaza ko ateganya kuja igoma, ubutegetsi bwa RDC bwahise bufatira imitungo ye yose, bunatangaza ko buteganya kumukurikiranaho ibyaha birimo ubugambanyi, gukora ibyaha byibasiye inyoko muntu ndetse no kuja mu mutwe ugambiriye gukuraho ubutegetsi. Kikaya kandi yavuze ko hejuru y'ibi byaha Kinshasa iteganya kumushiriraho impapuro mpuzamahanga zo kumuta muri yombi. Reka tugushimire twabanye muri umwanya makuru, gusa twekubitsa ko byoroshye kuba wakanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane namwe mu biganiro byaburi